Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu si lian sang puya Chief Minister Mizoram thanga chuan Nimin Khan kumsang ni somni pathum somni pali tangkuma Mizoram sumruam man cheng vebel chasin khat sang li zanhi pakwore nuai somko panga chu assembly a aphar Larsa Bhari Babu kamam bati chu Nimin Khan Financial Literacy Week sang ni somni pathum chu Aizawl a hong Parliament in ni rorel in khom chu Mars ni som pathuma chunjam turin Nimin Khan ti top ani Directorate of Revenue Intelligence DRI te chuan Bangladesh atanga tollu rangkachak ke somni palirit anman Chief Minister Mizoram thanga chuan Nimin Khan kumsang ni somni pathum somni pali tangkakuma Mizoram sumruam man cheng vaibel chasin khat sangli zanhi pakole noi somko panga chu assembly a aphar Mizoram thanga hian kumin tangkakum kallaya sum man ruam man belna Supplementary Demand for Grant sang ni somni pathum cheng vaibel chasang thum zanhi somru pangala noi somru pakwa chu aphar ngal boka kumin budget a hian sum hutra be se za chi man tura ro manani a chu wangin in dailona deficit omlova achuang bang surplus omlo bok ani sarkar in rel bonus sen so sarkar thoklo le pension ba ka mason thoda turata na sum man to ro man revenue expenditure hi cheng vaibel chasing khat sang khat somru pariat le noi somsere parukani a budget pum pu atanga chutin za zela somsere pariat point pakhat BLZ ani mipui ma sonna tana sumro man capital expenditure atan cheng vaibel che sangthum za somni pakhat le noi som pakwa dani a hei sumro man zongjong atanga chutin za zela somni pakhat point pakwa BL chau ani thung capital expenditure lama sumda atlem chan hi tun sarkar kumkal la PM divine noya cheng vaibel che zaruk pek kha pek zom alani lo wangle special assistance to state for capital investment in kumkal la cheng vaibel che zali aron pek chu sarkar le puin aron pek za tu hriat ani rilo wangin cheng vaibel che zani chau budget a ti lan ni thu Mizoram thanga chuan a soya ataka chuan cheng vaibel che zanga vel mu be se ni thu soi ani tangkakum thara hian healthcare scheme atan cheng vaibel che samruk dani a cheng vaibel che som chu lottery atanga mu tura ruam man ani budget a hian sarkar ding live flagship program SEDP chung ko ange mazat sumle pa ya tanpuina tur cheng vaibel che thum da ani a sarkar la pe tanga mason thona tur don lo do let na tan cheng vaibel se zahni somni da ani ba ka SADP untied fund atan cheng vaibel se somni panga da ani bok Chief Minister John MLA local area development fund atan cheng vaibel se somruk ada aboka MLA somni ten cheng noi za somnga zela an bial chung mason atan an man thei tur ani a lunglei municipal council thar en kol atan cheng noi za somni pariat dani a Mizoram tlomngai pol sang ten khotlang rong bolna an tho tranpui nan cheng noi somnga dani a college sang in en kolna tan cheng noi za somni da ani bok ani finance sang tu chief minister Mizoram thanga chuan covid-19 shrilenga wanga sarkar lai pu atanga Mizoram in suma mu tura be sei budget apo ada vekto a mu tak lo chu cheng vaibel che sang thum chuang ani ati nimena Mizoram budget a phar zo chan chu mi te akomna Mizoram thanga chuan shrilenga wanga sum har sana hian tun thlangin sarkar sum ro man siam konga har satna ala siam chho zelani ati a Shlen lai kha chuan masona lam ngai tu chu soilo dam kho chu kha ngai poimo berani ati a healthcare tan cheng vaibel samruk ada po chu hemi noi dam lo ten hne na puisa barun atan alatlem hleti asoya chu wang chuan Asian Development Bank atangin cheng vaibel che sang khat puk tumani a hei sarkar lai puin remati to ani ati sarkarin sumin dailona pushuk atan ne masona na thon atana suma puk thin chu sarkar lai puile Reserve Bank of India phalchin bak pela puk the ani rawati a sarkar la pui hian state sarkar sumdin munle chi alak lo ve the za threchiang chungin phalchin aneya ai tama puk the lova pung omani bok che wangin puk the zongjong an puk vek chung lomani na soibok sarkar thokten DA pundan anga pek an phut chu pe theidin muna sarkar chu dingang lo ni in chief minister chu na soya pek ani chang sarkar in sum har sana na men lo ama chon nge nge don ani ati supplementary demand chu siam nge angai thu soibokin kum kha chunga ta na budget ro man chu 6 soidang la mangai nge ya mu tura ngai mu tak lo mu tura ngai lo mu le tak te le amana tura ro man ni lo wa man le tak te omo wangim supplementary demand hi siam mangai ni ati mithen khatin an soi se line khovel ram dang le India ram state sang te point an siam vekani ati larsab Hari Babu kamambati chuan Nimin Khan Financial Literacy Week sang ni somni pathum chu Aizawl a hong larsab chuan India sarkar in ti puitlen tu chu mitin ban pha ka sum vandan thazok
banking service le digital banking service te chop ani thu soya kumsang ni som palia pradhan mantri jan dhan yojna PMJDY kalpuan yatang khan mitin deu thole chungtin deu thoin bank account te nein banking service anma mo to a tuna hian mitin chungtin ban phaka banking service om ta ko wangin sum bondan thazok le customer te ven himna konga chakzo ka malak angai to ani ati he FLC sangni samni pathuma hian PMJJBY PMSBY APY PMKMY PMSYM le PMMY chungchang te war taka mi puizirti turin banker te cha ani Dr. Kambamati chuan summan dan thazok hriat hi khole tuide chanvo ni a voina sum khoralo wangin hunrelo te are thena atlan the wangin sumen kol dan dik hriat hi mitin mamo ani ati insurance scheme thatak tak le sum pe pun dan thazok te hi tam taka oma tuna chomi tambarin an hriat chu saving account ani maya bankers le sarkar official te tranla ka ngaya literacy rate asan the chuam financial literacy rate po aron sang ve turani ati bok nimin khan rol ban lo ko ta sarkar nalu te ngai saka man chon zel thena tura training chu commissioner persons with disabilities le National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities NIEPMD Chennai te tang kopin an buat sai Mizoram PWD ko ta sarkar nalu to zathimi somret panga vel ni in heng rol ban lo na chang chang nei middle begrishe na thalo rule taksa chet vel na harsan nei te hian nitin khosakna ta na training an mom awangin heuni man puyan ni a he huna hian mithiam bik te chu thu sei tur soman ni a ni chung o tur training a hian thu pui chang chang RPWD Act sani samparuk te Rights and Entitlement of PWD le Personality Development Office om dan moi sarkar laka dan mo phurna tele har sana chang chang om te inzirti na hun nei ani don ani he training ron han pui tur hian Chennai atangin mi panhi pu bapina kumar raut le pu Miranda Don Bosco Tomkinson te anokala he training a hian thang bana college education zulai som pakhat te na tulangin rol ban no te an buai pui ani Aizawl le mamitin kar kong pui National Highway 44A konga leimin lian dampui hnuai mi chu pai fai ba ka kong thlang lam lai zau hret tumani a he na tho chung hian lir thei kaldan tur mamit SP pilal thang pui pulam te chuan thupek chu in dap chu atanga dampui bazar chet in kar kong chu nimina tanga February som pariat inrin ni thlenga lir thei kal phal le phalo hun siamani a jing daruk le dar kulechan ven kar chung honani anga dar kulechan ve tanga chhnu dar khathleng kharani ang dar khale dan in kar hongin chhnu dar ni le dar nga in kar kharani anga dar nga le daret in kar hong le in zan daret le jingnam daruk in kar khar ani don ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Parliament in hirorel in khom chu March ni som pathuma chunjom turin nimin khan ti top ani nimin rorel in khom Rajya Sabha chuan opposition member 10 opposition leader Malik Arjun Kharge thu sai nuaire ani chungchang le Adani group chungchang ba ka thil danga wanga anung alo wangin rural thelovin nung alo na lantir ani hetilai Lok Sabha chuan Aadhar station scheme noya ram chung rail station chei moi le ti chang kan chungchanga private member resolution soi hovani a member tin bill chung thawa rail station din munte an soi chuak ani amenu hian thale ni som bathuma chunjom turin speaker ombirla chuan rural in khom atito ani Directorate of Revenue Intelligence DRI chuan Bangladesh atanga to lu rangkachak ke somni palirit an man Union Finance Ministry soidanin DRI te hian Eastern Gateway be pui thlakin dan kala bungra to ruk dab be puen thaka hetinga to ruk ching pol anga om Bangladesh Tripura Assam le West Bengal in kul te chuan Indo Bangladesh Ramrikanin Tripura kaltangin rangkachak hi Bangladesh atangin tola DRI te chuan hethil thengai mi pariat an mana don sarkar kum chung hian DRI te hian rangkachak keji sang khat chuang an man to ani Chanchinthar charti topna na tang pui Chief Minister Mizoram thanga chuan nimin khan kum sang ni somni pathum somni pali tangka kuma Mizoram sumrom han cheng viable chasin khat sangli zani pakwale noi somko panga chu assembly a aphar Larsa Hari Babu Kambamati chuan nimin khan financial literacy week sang ni somni pathum chu Aizawl a hong Parliament in hirorel in khom chu March ni som pathuma chunjom turin nimin khan ti top ani Directorate of Revenue Intelligence DRI chuan Bangladesh atanga to lu rangkachak ke somni palerit an man chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani